trên rồng lê nhị phun căn sân xa căn bờ khung mô căn rầm nào bằng căn ôi tu và giờ rừng par lan măng căn lên đi tịch ni ru liếm lá lô căn tì la trên nếp hôn giá lông burin run tăng căn ra lung cam lá căn mù trên răng ra răng dây gỗ tơ lu căn dọc lấy bao lần sơ tràn dâng cam lối lung kêu tay ria chỉ lũ xì trên nếp hôn khuấy chiều băng căn chân mây thở ru căn in pa lần đốt nagasi trên nếp hôn hiếm nạp ra đoàn vẫu cần người diêu trên sông suốt tốt na sung khôn la trên nếp hôn giá lông burin run tăng căn ra lung cam lá căn mù trên răng ra răng dinh gỗ tơ tu căn dọc lấy bao lần sơ tràn dơ cam lỡ lung kêu tay ria chỉ lũ xì Hi, kami tu dot yang sung kasi. Atu hi La Trobe University accounting kalyomi kasi. Jacob's Gardens business ahin zakada ni thum rian katuan. Katuan minju office assistant hi asi. Jacob's Gardens ni Arian pile achun man piju chimmi pun laikhat u novelte alam kita rian than chau terna chun amhui tim mi po chu kan ram kan mi phun kan chung khar than chau terna holle in kan chambau rong rian angai lo mi vialte rian tuan khona na hi asi chun Jacob's Gardens business ni hin rian hi phun thum in achiao chun ha chu business word le volunteer work le chun kan ram kan mi phun cha rian tuan khona hi asi amhasabiga business work hi chu full time part time casual na hi asi chun volunteer work kan tuan mi hi 202 visa tipo chun hol athai lo deu mi cha motor insurance tipo chun cha ale kholo mi cha khan cha le pia ti bantu chun citizenship si se chun visa apply ti bantu na hi asi hin ha hi free te in kan to pia mi na asi chun apathum na kan ram kan mi phun cha kan rian zai tinda kam bom kholai ti hi kan ni zom cho ma lew asi zai ronga ti asi chun kan ram le kan mi phun chu nan thei ban tuk in si le in si se ngandam nak le in si se achambau mi kan si cha Jacob's Gardens ni hin zai tinda kan ram kan mi phun hi film nak le in si se ngandam nak le in si se zai tinda athan chau kholai tia tim cho ma lew asi chun Jacob's Gardens business ni apathum na tim chu ma min chu kan kaltak chang mi kan chim mi phun athan chau nak ding hi asi atim mi chu film nak le si se ngandam nak le hi zai tinda athan chau deu kholai ti hi asi Jacob's Gardens business office nak address to 97 Main Road West, St. Alban, Victoria
3021 asi phone number tu 039970 asi Gmail to support@jacobsgardens.com.au asi Jun kan Facebook page like adu mi cha a Jacobs Home and Gardens Maintenance asi Kamin chu Asian Boyfriend kasi atu he ma office ahin thali katuan sang office support manager kasi atu he kan ma office ahin ren atun mi he somli le pro kan ngai he ka hin full time asi mi he leikuan se chen part time asi mi he kul lekuan se atu he kema karen tuan mi he office management asitika kan ma rian tuan mi vel te an rian tuan naka management le azau khentu kasi karen tuan mi he management katuaning he metihin se infobot timi software he kan nei ma software a hin rian tuan mi vel te kha admin kha kan khumdi na chon ma rian tuan mi vel te kha an tuan nak amun ma jong kha record he ka hin kan tuadi banabia for example a ka hin monday se monday a hin minung pa zaizat rian an tuan timi vel te kha an tuan nak number te khi angai kan ngai di ma an tuan nak hun ma jong kha veilau kan thei di atu he kai ka chon nak chu bachelor of computer science se atu hi akum hi na ka kai liao se information and technology he pet line korean tuan mi chu kan ma company ni kan her mi website share si se adang database management jong si se ma vil te technology he pet line mi jong kha ma company a hin ka thiam khoto kin ka tuan si ma kan company kan business ka huning chu meti hin se kan ma kan company he Australia gardening and landscaping lane top asimi he partnership kan tuatika jobs opportunity leisi se kan ma kan company than chau nak cha hrim khen lamki kau pi umti khi ka mu zaicha tia kan ma lai mi chu kan pa le lein lowa thomi rian atuan khomi kan sitika ma gardening le landscaping kan ti mi jong he kan ma kan thiam mi te skills kan ngai che mi te kha si kan ma kan lai mi cha hrim chun opportunity khi tam pi umti khi chim kadu super garden he rian 20 mi kan sitika kan ma kan business cha hrim a hen atha tuk mi se zaicha tia rian vial te he kan ma ni kan lak mi si loin le kan ma ni contract in kan lak mi khe zai man khe umlo kan ma kan pet lai mi super garden dikhin rian vial te khi ala rian alak mi khi tam tuk kan ma tu ni problem khi kan tu mi si problem kan titika zaida si kan tia chun minung lai tu khin supply khi kan tu kholo ma kha kan ma lai mi vial te zong kan ni som kong ha ma ka rian kan tu na khen chun kan ma lai mi hrim he Australia khin min athang te tu kan si khau kan ma employment hrim lai zong a khin te kan real how lakha lein salary lein kan pan tuak zong a khin ma kan company he kan business ni lakha kan pek ni zong he atha ko adang Australia rian an tuan mi he khit ta chun khin kan ma company man he atha dawin kamu chun kan company he fiang dau te in thei nandu ri sia chun kan ma ne kan share mi website zong chu kan website chu meti hin se www.jacobsgardens.com.au se our work is comprises of 3 categories. Number 1, business work. Number 2, local voluntary work. And number 3, to support our Chin land in terms of health and education. Among all those categories, our main focus is to provide job opportunity to the Chin people. The best thing about our company is that there is no age bar, which means everybody can work regardless of their race, religious. Since most of the Chinese people have a language problems, therefore our company become the best platform for them to earn their survival. My name is Asian Boyrin. I work here as Office Support Manager. If there is anything I can help, please feel free to call us or visit our office at 97
Manual Street, St. Alban. If there is anything that you need, we will be very happy to help you out. For example, you want to call a car insurance, and if you have a trouble, I will be very happy to help you out. Or if you have any problem, it doesn't matter whether it is related to work or it is not related to work. I am always happy to help you out. And I want to take this opportunity to thank everyone who have been supporting us for the successful establishment of our business. And I will also like to take this opportunity to invite all of the team people to show their love and support for our business. We will be very grateful for your action. Hi, online an kan zau tu gel tenan chunga kan mi phu hoi nan chunga longlom tampi kan nei ti mi kham sabika chim ka du tu chana hi business kan ka thona khi kumli renglo sibe chang tham tho kan thoni ni ti kan zau khen tu kan bia mi kan te thian chunga lom na tampi kan nei amin ka thang that chun aka ki pin kan mi phun hoi na ka hoilen ha kan mi phun hoi na nan za te chunga ron line se se thlang se ka bom chan tu nan dilak chunga lom na tam ki kanai kan hulo kan ta thian tu ni thla chuan pek na se lo ti mi jong ka chim ka du chun atu chana pathian ni khanu ni khat akan choi sang thwa mai kan ma kan thu kan tok lo thla chua ni tiang zonga hi ban tok dir hona kan phan ter mi hi menung le kan ro khomile kan ro phak lo mi se semesolo pathian thla chua chu ni kan chunga ta kan alang le mang tila pathian chung shrim hai ka lom to ki chun kan nu le ka pa ko le ka naum ha an di lak chung se se chun khwale rama umi kan khwa kan ram kan mi phun ha ni an thla cham o na khai pathian ni khnu ni kha thai ti mi jong kan hum cha pathian chunga ka lomi ka mi phun ha di lak chung jong ka lom ti mi jong kha bon no than chi ka duri chun hi ka ni chana ka chimbal du khan pathian ni ni khnu ni khat kan phu kan to lo thla chua hi kan mi phun sina alang ter kan chung khar sina alang ter tiga hi kai office sport manager akan ton pia tu hi kai asian long se se chon hi kai office assistant akan ton pia asung long se se an chung long lom na tam pi kan nei ni chana business pakhat dir tika hin haile chana ngan pi ruat chana ngan pi he kan to tika film nak le si set thiam nak le si set education tam pi nei a hau cha an ma zong an ren tun tluk in ni tiana an hu mi he zong atlok lai lo suman selo an india dot na thin long he mi phun chana tan i ren tun a hau ti mi thin long ei buten ni sana thali chung tiang akan dir pi mai le chan sau pi dir ding zong an lung chunga umi kam hu te ga kai lom ti mi zong khan chung zong hen chim ka du chu long selo in atu chana hi jokos business ni tim mi chu kan mi phun cha kan mi phun ha he je tin ren an 20 kan ma pumpa family long selo haile chana mi phun vel te ni thanem nak chho pi se ti mi su tha se chu ban to gan pathumin an chim che ban to kan pathumi kan thian ni employment ren a 22 min ha kan chim mi hol thiam lo min ha se se chun train hung kholo min ha an sia rian pek le rian kol piak tim mi he apakhan na si ni tiang zonga atu an chim cham ban to khan employee tam pi zong kan nei chang na hi kan ma thong selo pathian tla chho si chun atu im hai le zonga hina tam dir chin employee nei coding zong hi tip to na tam pi kan nei pathian tu ni kan bom ram selo kan sadu tha hi tlang tra ram se ti zong kha chim ka du chu long selo atu phun thum kan chen mia atu employee rian atun rian hu kholo min ha rian pek le rian kolpia timi long selo in hi kai chin hi ka australia rama thu dir mi kan chim mi ha cha hol thelo mi cha thiam lo mi ha cha her mi lam ki ba bom ding in ni tianga thali chung kan tuat chang mi chung zonga hin tam pi hot thing na kan mu kan mi phun tam pi zong ni lom na tam pi an nei hi kan ma to khomi selo pathian ni akan umpi akan bom ti mi zong kha kan mu cha kan lom chun chu long selo in kan kal tak chang mi kan khole kan ram kan mi phun ha cha zaitin da
kan thei che bang tu kan ram kan chin ram chu sifa mi siban tu kan ma chi long sifa in arami kan siban tu ni cha zo hi ka ram thana kan umte ka hen kan ma long a that na hu hi hom han ni kan du lo kan ram kan mi phun cha je tin da chan hem na kan chok kholai ti mi hi ba thian ni ram thum na kan than ter ti mi zo he kan ni fian cha chu ve ban tu kan ma zo ne je tin da kan kal tak chang mi kan ram kan mi phun cha a je da tombal te kan to khom ha ma ti tim to na kan ne mi chung zonga tu zonga hin ro lo pi no ro hel company ha zong he to ni tu chan zonga kan khwa kan ram zonga batlungi zeida kan ram cha je tin da sian sak na kong se penya yi cha sizung sak na kong se je tin da ti mi va zau nak zong ding zonga tim to na kan ne cho ma leo si hi zong tlamat lin khona ha kan mi phun honi thacham ra kan bo mu ti mi zong kha cha kan du ha chun hi business kan haile kan kalnak zonga hin nan ma zong ni nan umna chewin thacham ra kan bomu lo chun hi ka Australia ram ongmi kan sia chun phone atui an rakchim chaman tu kan phone number si se email in si se contact khora kan zomu chun hermi bom coding sia chun kan ma zong ni her chungpo in bom khole tan ti kho kani zon halai chun hi ka atui rian atun cho mami kan naw len sia chun haile akan sinar tun ding mi zong welcome kani tuan ha hi ka hen raw lo kan mi phun kan ho te in rian I ko le re sok ho si chun kan mi phun le kan hol cha te in an ma zon hi ka ren tu tung ha gong ne bom halai tha te haile na po chum nak ding cha na chan chau kom ha ding cha kan mani kan si kho tok te bom kho ani zon be la kan tuan tin halai kan kol tin halai kan mi phun kan family cha chan hem kho na ha cha ti mi zong kha chim ka dui chun atun chemi kan naun ha chung ngong lo na tam pi kan nei haile zong ban tu in din the fel te in kan ma lai mi phun chu mi sifa te kan si siman selo kan thin nung dik mi si ti sa ne mi kan si phil na hau si kan tuan kan kol na ra ma da thira ne kan cha ban tu kan in kan phiam han hi pathin cha ka tuan ti lung put kan ne a chun khoi ka kan umbo ren kan tuan long je kan tuan na bo wa hin pathin ni akan umpi lai din fel na thin long kan pe lai ti a chim ban tu kan tuan ren kan tuan nak kan ma po chum nak cha long se lo mi phu ho hin na sina ren kan tuan ti ka hen kan tuan mi hi din fel te in pathin a zoom mi kan sinak lang ter din the fel te kan tuan kau sia jon pathin ni kan thak cham lai lo pathin ni kan choi sang ko lai ti mi zong kha cha kan du na an za te chunga kai lo pathin ni kan nak chiu ki pa kan si kho to te in kan in chung kha kan ni phun cha zaitin na sunlight than hem ka si kho lai ti mi hi pumpa pa kha cho izom na se lo tuan cheu si ti mi kha cha kan na lom na tam pi ga nei